emcondzisi lokwafike kwangethusa mcondzisi uthi noma bebabona le sithombo salomntwana ukuthi ungathi uyakhanya khanya nabafike bambuta ukuthi naba upon admission bambuta ukuthi una ama properties yini nawo kuma properties akho yini lokunye loku bambute nje into kanje before nje bam-admit ngakubuta nokuthi nakonke kaphi le into le kanjalo ukuthi bakubute ukuthi unani na ubuka lokulala kwakhe akusafana nalaba mtshajile lona kenyalo 2908 because lona ungathi unalokungcono yena uthi nje ngalela kubatshe ukuthi nginedegruma nginebusiness yakhe bavele bagagabula le mali so umcondzisi wethu inkulumo uyethusa ke umcondzisi wethu inkulumo ngoba phela njengoba sathi umcondzisi bekuthi a lot has been said by Law Commission umcondzisi kodwa I want to stick to kule motion nemcondzisi ukuthi njengoba lana hulumende uyasaventa umcondzisi ngafuna kwathi ukuthi mhlambe le mali ayisiko enough kungenzeka ukuthi ngingako Law Commission has decided ukuthi angisale ngengeda leti mali letingangalethi umcondzisi wethu inkulumo ngoba nawe bathi uyabuka umcondzisi labo gogo batayithatha phi ele mali umcondzisi lokunye futhi kuyebhlungu kakhulu umcondzisi akusho ukuthi labantu abafu bayafa phela umcondzisi lo make nje lona lo mntana wakhe wagcine ashonile lo obhadalela imali nalokhu kubhlungu kakhulu bemcondzisi lapha uthi ungafa nangishayela nje lo make bamshayela ngabo 12 bathi hey bulandzela umuntu lana sovele ushonile bathi awuba usuka kanjani wasesiphambanweni lo mama uthi uma usuka kanjani ebusuka nga bathi utazathusela nabanye salubuya umlandla lo muntu lela Law Commission umcondzisi ngibele lithuba ngayo lo make ngathi buya ngakuhlangabeda ngathumela abafana bokhona abafana ekhaya ngathi ngicela nithathe make ngoba wethu yakho ngathi sitawuthi bala ngathi bonela mina umcondzisi angikhulumi ngemva bethi ngikhuluma ngento lengayibona ababahloniphi nje buntu bani bathatha lo muntu osashonile bamfaka kulokunye kwesprinter nawu uthi uyafika kule sprinter ukhanza vele labantu babhakhelene labantu kule sprinter akuseke allegations la ngikhuluma ngento lengayibona lo muntu vele ushonile kuna sprinter nansi ngiyabuta mina bathi hayi vele bathi bangafa vele sibafake kulo sprinter lo saze sashayela Mbabane Barriers can attest to that wafike wamthatha lo muntu khona nga12 safika lana beku around 4:30 nasifika lo muntu kwaphela nje ngayaphelile la ngabuka lo muntu ubhadala imali yakhe lengakana condzisi wethu inkulumo